Kita ada di spesial ya, Adidas spesial. Kakakku yang mau naikin komen-komenannya ya. Adminnya di bio profil kak. Kakak jangan pusing ya. Jangan pusing nyari admin. Adminnya di bio profil ya. Nggak ada yang susah kakakku ya. WA-nya itu ya kakakku. Naikin komen-komenannya kakakku ya. Naikin komen-komenannya. Kita gaskan ya. Kita gas. Kita ada Adidas spesial ya. Adidas spesial kakakku. Joko, mau bergabung Kak Joko.
Naikin kakakku komen-komenannya ya. Kakak yang mau di komen-komen kak. Mana komenannya nih? Alhamdulillah. Size 40 warna hitam. Mandebay. Ada kakakku. Kakak Mandebay size 40 warna hitam. Ya. Mau apa? OC, NB, apa abangku? Kakak Mandai. Nih. Warna hitam ya. Warna hitam. Kakak Manda baik. Gaskan ya. Kakak. Jangan lupa ditap-tap ya kakakku. Ya. Kakak Mandai. Lagi kak, komen-komennya. Bang, yang diminum ini apa bang? Ini kreatin namanya ya, kreatin. Jadi kalau kakak capek-capek, minumnya kreatin, bukan sirup ya. 40 nih kak, OC ya. Warna full black ya. Berapa bang? Harganya murah kakak, 240 ya. Kualitasnya apa bang? Kualitasnya udah impor premium ya, mirror ya, bukan sepatu KW ya. Kakakku, bukan sepatu KW
yang nanya-nanya bang, sepatu ori, saya nggak jual sepatu ori. Tapi kalau saya jual sepatu impor premium benar ya. Oke. Sepatu impor benar ya. Ada yang mau kakak? Nih, kakak Manda bae, masih stay kakakku. Naikin lagi kakakku komen-komenannya ya. Naikin lagi komen-komenannya. Kakak Manda bae, naikin lagi komen-komenannya. Mau SS ya. Kakakku, mau naikin komen-komenannya kakak ya. Kakak naikin komen-komenannya, kakak Manda. Ya. Kak Manda buat cewek apa buat cowok? Naikin komen-komenannya kakakku Manda. Kakak Manda buat cewek apa buat cowok? Naikin komen-komenannya ya. Kakak masuk aja ke admin kak. Masuk kakak ke admin. Di admin itu nggak diapa-apain kok kak. Aman ya. Kakakku mau nih. OC ya. OC full black. OC full black ya. Kakak. Naikin komen-komenannya ya. Ini OC full black yang mau ya 240 ya. 240 kakak. Mau kakakku naikin komen-komenannya kak ya. Terima kasih kakakku ya. Barangku sudah sampai, bagus banget kak. Oke siap ya kakak, order lagi kakak Mel ya. Kakakku mau ini ya 240 ya, 240 aja. Barang cakep ya. Barang cakep, nggak ada lekang, nggak ada panas, nggak ada apa-apa. Udah strobel ya. Kelahirannya apa? Next, ada kakak mau apa coba? Coba kakakku maunya apa? Kakakku kita ada apa namanya nih? Sepatu cakep nih, Reebok harganya 150 ya. Reebok 150. Jadi Reebok. Ini NB Stone Island, cakep banget. Full black lagi. Ini NB 574, cakep banget. Full black lagi kakak. Mau yang apa kakakku? Coba kakakku. Nih. Size 40 semua ada ya. 40. Ready size berapa bang? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Pengiriman dari mana bang? Pengiriman Jakarta kakakku. Kakak kurkur naikin lagi komen-komennya. Sepatu futsal adakah bos? Nggak ada abangku. Abang Firman Tambunan nggak ada ya, nggak ada. Saya nggak jual sepatu futsal abangku ya. Kita jual sepatu-sepatu buat running ya, buat running, buat sekolah ada ya. Kakak Manda B 40 ada nih, 574 40. Oh, TN juga ada, TN ya, TN juga ada. Kakakku yang mau naikin komen-komenannya, TN juga ada. Ya, ini Stone Island warna full black, sepatunya bagus banget ya. Yang mau naikin komen-komenannya, harganya berapa bangku? 160 ya. 160 kakakku ya. 1 Jordan 44 spill bang. Kakak kurkur mau warna apa kakur? Coba naikin lagi. Kakur kalau nyari kakak bio, kalau nyari nomor saya nanti kakak di bio profil saya ada tuh kakur ya. Jordan apa? Jordan apa? Mau warna apa kakur? Coba naikin komen-komenannya. Jordan kita ada 6 warna nih. Ada warna panda, ada warna merah putih ya. Yang mana kakur? Naikin komen-komen kakur. Harganya berapa bang? Jordannya. Jordannya murah kakakku ya. Ropis paling bawah. Nggak ngerti aku Bang Andi ya. Yang paling bawah tadi spill kak. Yang mana? Yang ini. Ini 4-4-nya ada ya kakak kurkur. Harganya berapa bangko? Hitam merah ada. Kakak kurkur masuk admin. Nanti kita kirimin foto-fotonya ya. Fotonya ini barang-barang masih bagus ya. Barangnya udah premium kayak impor ya. Impor ya kakakku ya. Strobelnya asli ya. KTP-nya apa bang? KTP-nya Cina ya. Abang kurkur masuk admin. Harganya 170 udah include sama box Nike ya. Sudah include sama box Nike. Kakakku ya. Kita bareng-bareng kita sambil nonton Liga Champion ya. Kita sambil bareng-bareng sambil nonton Liga Champion. Saya juga lagi nonton juga kak. Ya. Saya juga lagi nonton sekarang ya.
Kakak Kurkur naikin hitam merah boleh. Ini hitam merah nih ya. Bagus Kak Kurkur ya. Nih. Kakak Andi nih. Nike untuk senam ibu-ibu ukuran 40 sama slip on ukuran 40 harga berapa bang? Ada Kak Andi. Ada kakakku ya. Nike buat senam ibu-ibu. Nih. Buat senam ibu-ibu ya, size-nya ready 37 36 37 38 39 40 41 ya. Nih ya. Kakak Andi Kristiawan, naikin komen-komenannya Kakak Andi Kristiawan ya. Sama slip on ukuran 40 harga berapa? Slip on kita ada di Onit ya. Slip on kita ada di Onit ya kakakku. Slip on kita ada di Onit ya. Kakakku, kakak Kurkur masuk admin kakak ya. Masuk admin nih, masuk admin dulu ya. Nanti kakak chat admin. Nanti foto-fotonya saya kirimin, ini banyak warna kakak. Pokoknya bagus, saya jamin bagus banget ya. Harganya cuma 170, kalau kakak jual lagi ini bisa kakak jual dengan harga 2,5 ini ya. Udah dapat box. Udah dapat boxnya ya. Udah dapat box kakakku. Oke kakakku, udah dapat box bawaannya ya. Yang mau naikin komen-komenannya ya. Kakak Andi Kristiawan, naikin lagi komen-komenanmu ya. Ini ya kakakku ya, SS ya, Tua Gapa 321 123 ya, 170. Nanti di apa namanya? Di admin saya spill warnanya biar kakak puas milihnya ya. Pembeli itu adalah raja ya kakakku. Pembeli itu adalah raja. Kakak masuk admin, nomor adminnya udah saya cantumkan di situ ya. Jangan ragu dan jangan bimbang kakakku. Pokoknya amanah ya. Amanah ya. Oke. Naikin lagi. Slip on-nya kayak apa kak? Slip on-nya ada. Slip on-nya ada kakak. Ya. Kakak mau yang mana naikinya? Banyak nih kakakku ya. Slip on. Nih slip on kakakku ya. Slip on. Ini slip on. Ini bisa pakai tali, bisa enggak. Warnanya ada. Warna birunya ada nih kak ya. Warna birunya ini ya. Warna biru ya. Nih kakakku. Kakak Andi harganya berapa? Harganya 130 ya. 130 kakak ya. Tuh cakep ya. Tuh. 130 kakak ya. 130 udah include sama box bawaannya ya. Nih, ini warna merahnya ya. Slip on cakep. Ini laku banget nih. Ini yang dipakai sama siapa? Sama Dewi Persik nih ya. Dewi Persik yang pakai ya. Kakak Andi, naikin lagi komen-komennya Kak Andi ya. Kakak Andi, naikin lagi komen-komenannya. Ini juga ada warna nih kakakku nih. Warna pink ya. Warna pink nih. Nih. Oh. Nih kakakku, kakak Andi Kristiawan masuk admin. Nomor adminnya di bio profil di situ ya. Di bio profil udah dicantumkan nih. Ini warna pinknya. Ini bagus banget buat senam, buat olga, bisa buat apa aja ya. Naikin komen-komenannya. Mantap, masuk nih, masuk admin ya, masuk admin ya. Siap. Siap Kak Kurkur masuk admin. Soalnya proses admin aku ya, siap. Jangan pernah kakak mengatakan pembeli itu adalah raja ya kak ya. Pokoknya barang kakak siap kita kirimkan ya. Tenang kak, amanah ya. Tenang kakakku, amanah kok. Nggak ada yang nggak akan kita kirimkan semuanya kak. Jadi kakak kalau udah masuk, selain model itu lagi nggak ada lagi yang lain slip on, nggak ada kak. Nggak ada kakakku, saya nggak ada slip on. Waktu itu banyak kakak, ada OC, ada apa namanya, ini aja bagus nih, saya jamin bagus, harganya 130 buat kakak aku kasih ya, mantap. Mau yang mana kakakku? Nih Nike-nya juga ada nih, Nike kakakku, Nike, nih Nike-nya. Nike-nya 150 kakak ya, 150 kakakku. Naikin komen-komennya kak. Kalau nggak kakak masuk admin aja dulu. Nanti kalau masalah sepatu itu gampang ya. Masalah sepatu kakak mau yang mana tergampang. Paling warnanya ada kak ya. Nike-nya buat ibu, slip on-nya buat bapak kak. Oh, slip on-nya buat bapaknya. Ini aja ambil. Slip on buat bapak, cakep. Gimana caranya?
Kakak masuk admin. Masuk admin nanti kita proses ya. Slip on itu bisa kok buat Bapak ya. Bisa kok buat Bapak. Kak, spill NB yang warna hitam boleh. Hitam apa nih? Hitam putih, hitam full black, hitam apa? Kakakku Rizal Muhammad ya, Kakak Rizal Muhammad. Kakakku, Kakak Andi masuk admin dulu ya, SS dulu nih. Ya, masuk admin biar saya tahu ya, nanti saya kirim-kirimkan foto-fotonya biar bisa milih ya. Biar bisa milih, soalnya barang banyak, kita ada Nike, ada Adidas, ada NB, ada Puma, banyak Kak, banyak ya. Full black, siap ya. Kakak Rizal Muhammad, sehat selalu kakakku ya. Kakak mau yang bagus ya Kak ya. Kakak mau yang mana nih? Ini NB 574 ya. Ini yang klasik Kakak ya. Klasik. Ini yang klasik harganya 150. Ada NB juga ya, NB Stone Island. Mantap ya. Mantap dia, cakep ya. Yang di nih NB Stone Island kakak Rizal Muhammad ya nih. Kakak Rizal Muhammad. Sepatu cewek ada nggak bang? Ada kakak Zulkifli ya. Di atas yang samping fan, di atas yang samping fan. Oh yang ini. Ini kakakku. Ini Nike kak. Kalau ada spill bang. Ada kakak. Sepatu cewek ada nggak? Sepatu volley ada kakakku. Ada kita size berapa kak? Kakak Zulkifli nih kakak. Ya. Kakakku ini harga 170 kakakku ya. Bahan kulit ya, bahan kulit Kak Zulkifli ya. Ini kakak tembak nih di Google banyak banget nih. Harganya mahal loh ini. Aku jual cuma 170 kakak ya. Udah sempurna kak ya, udah jahit ya, kakakku ya. Udah jahit ya kak ya. Tuh. Udah emboss Nike, udah strobel ya. Strobelnya bukan strobel palsu abangku. Nah. Ya, tuh ya. Saya center nih. Tuh. Ya, bangku. Tuh ya. Oke, Bang. Oke. Di atas kak. Oke, 40. NB yang di atas kak, NB yang di atas. Oh, yang paling atas, boleh. Yang di samping fan. Yang mana itu? 44 Rizal yang di samping fan sama NB warna putih. Oh, yang itu, siap. Siap, abangku. Bang, masuk aja admin dulu, Bang. Nanti kalau masalah itu gampang, Bang. Ini ya. NB 740 ini abangku. Yang dipegang yang di samping fan sama NB warna putih. Nih. Abangku, yang ini benar. 740 ya. Ini abangku. Yang ini. Ini 170 abangku ya. 170. Benar ini abangku. Ini ukurannya 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 abangku ya. 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Aduh. Ya. 39, 40, 41, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Udah yang load box ya. Harga 170 ya. Kakakku Zulkifli ada kak? Ada sepatu volley kita ada nih. Ada kita nih kakakku ya. Sepatu volley cewek ya. Ada. Nih kak, sepatu volley nih kakakku ya. 40 ready ya. Size-nya 38, 39, 40, 41, 42, 43 nih. Kakakku, kakak Rizal. Kakakku, kakak siapa namanya? Kakak Zulkifli ya. Nih kak.
Kakakku mau yang mana coba? Ini kita ada 4 warna ini ya. Kakak masuk admin aja, nanti kita kirimkan foto-fotonya ya. Oke, aku Kak Rizal Muhammad, SS dulu Kak Rizal. Kak Rizal, SS dulu masuk admin ya. Kakakku Rizal, SS dulu kakakku masuk admin ya. Tua Gapat 321 123 cekrek ya, cakep Kak. Mantap. Ada yang jual ini Kak. Ada yang jual mahal paling-paling ya, paling 2,5. Ini 740 nggak cakep, cakep barangnya. Nanti dapat box kok ya. Nanti dapat box bawaannya. Nanti dapat box bawaannya ya. Kakak Zulkifli masih stay kakakku, Kakak Zul. Kakak Zul, ini warna putih navy sama warna putih oranye ya. Warna putih stabilo juga ada nih. Kakak mau yang mana coba? Naikin lagi komen-komenannya. Sepatu volley cakep nih Kak, enteng, bagus ya. Size 40 ada ya. Ini warna stabilonya nih. Kakakku naikin lagi dong komen-komenannya. Nih. Ya. Naikin lagi komen-komenannya nih. Kakak, sepatu volley cakep ya. Yang mau naikin komen-komenannya 140 ya. Kakak Zulkifli, Kakak Zulkiflanan Gari namanya ya, benar ya. Nomor 40 badminton Bang, boleh siap, ada kakakku. Kita badminton ada Yonex, ada warna biru putih, warna merah ya. Kakak masuk admin Kak, masuk admin. Kakak masuk admin, aku ladenin ya, aku ladenin. Oke. Siap kakakku ya. Badminton warna apa coba ya? Badminton kakakku. Kakak Agus ngecek ya. Nih. Badminton tuh ya. Badmintonnya ada kakakku ya. Badminton orange juga ada ya, orange. Sepatu bagus semua Kak ya. Tuh. Orange ada kakakku ya. Tuh. Udah reflektif ya, udah reflektif. Kakak Agus, mau? Kakakku Agus naikin komen-komenannya. Naikin lagi komen-komennya Kak. Tapaknya udah berdecit ya. Tapaknya udah berdecit, nanti dapat box bawaannya. Nanti dapat box bawaannya. Ya. Nanti dapat box bawaannya ya. Oke, Bang Lana Sarif ya. Amin Bangku, sehat selalu buat Abang ya. Sehat-sehat. Siap. Berapa Bang? 150 kakak. Banyak warna kakak masuk admin. Nanti saya kirimin foto-fotonya. Kakak banyak warna. Nanti saya kirimin foto-fotonya kakakku, aman ya. Aman. Kita amanah kok kakakku. Agus Ceng. Kakakku udah berdicit ya. Ini warna oranye. Ada warna biru. Ada warna navy. Ada warna abu. Ada warna merah. Ada warna gold ya. Siap ya. Tapak berdecit kakakku. Kakak kalau beli di Shopee nggak dapat 150. Masih mahal ini ya. Orang masih mahal. Soalnya cakep ya. Udah strobel dia. Kakak gue SS. Kakak Agus Ceng. SS. 1, 2, 3 masuk admin Kak. Barang kakak beli sekarang. Nanti pagi barang kakak saya kirimkan ya. Nanti pagi barang kakak aku kirimkan. Oke kakakku. Ini warna gold. Ini warna gold. Tapak juga berdecit. Cakep. Cik. Nah bunyinya begitu ya. Bunyinya begitu ya kakakku. Oke kakakku. Yang mau naikin komen-komenannya ya. Mana nih? Mana nih kakak-kakakku nih? Kakakku, kakak Agus Ceng, Agus Cek namanya, Agus Cek. Masuk admin ya kakakku ya, SS dulu. Tua Gapat 321 123. Barang bagus ya, barang bagus, enak dipakai Kak. Udah banyak yang beli kok Kak. Ya. Udah banyak yang beli kakakku. Kakakku, kita ada 740 ya. 740 NB 740 berapa Bang? 170 ya. 170. Kok murah Bang? Nggak usah mahal-mahal. Nggak usah mahal-mahal. Jangan ambil pusing ya. Jangan ambil pusing. Harga murah meriah ya. Harga murce 170. Kakakku yang mau naikin komen-komenannya ya. Yang mau naikin komen-komenannya. Kakakku yang mau naikin komen-komenannya ya. Kakak naikin komen-komenannya.
I know it's Saka, but for me, it's Trossard who has really made the difference. He has made the difference. His ball, the initial shot from him that was saved by Oblak. Would you say it's the first time that the compact nature of Atleti let them down? Yes, because that's a parcel coming from the centre half all the way to Jokeres. So we've seen most of the time they were on the edge of the box. So no spaces in behind. Petunjuk ladang ada bang? Oh nggak ada bang. But you have to be very accurate and precise, and the timing, the run, the pass was fantastic, and then you create a little bit of chaos. It's not lucky. It's just Saka was really opportunistic. Normal as well. It's small details, but when it's so cagey close like that, you need moments like that. Shot a little bit from a distance, even though it's in the box, and you need to follow. So there will be some little holes, and you have to take them because it's not easy to maneuver. That's 5-4-1. That's Atleti. So imagine. So, but they had to be a little bit better in the deliveries. Kakakku, oke kak, ada yang mau? Nggak ada yang mau ya? Nggak ada, kita geser lagi. Oke ya, kita geser. Kita ada Adi Zero kakak ya. Adi Zero Evo ya, Adi Zero Evo. Adi Zero Evo XL nih, XL. Ya, Adi Zero Evo XL kakakku. Berapa bang Adi Zero Evo-nya bang? Murah kakakku ya, murah. 160 ya, 160 kakak. Kakakku yang mau 160 Adi Zero Evo-nya, naikin komen-komenannya kakak ya. Naikin komen-komenannya kakakku. Asal dan lokasi cek harga. Cek harga Puma. Puma yang mana kak? Puma yang apa nih? Adi Zero Evo ya kakakku ya. Kakak bos portable ya. Adi Zero Evo yang mau ya. Yang mau naikin komen-komennya berapa bangku? 160 ya. 160 kita Puma adanya cuman Puma Speedcat abangku ya. Puma Speedcat. Yang mau kakak ya. Yang mau kakakku. Naikin komen-komennya kakakku ya. Adi Zero Evo ya. Adi Zero Evo ready size berapa bang? 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Sampai 45 ini. Ya. Sampai 45 kakakku yang mau 160 naikin komen-komenannya ya. Kakakku mau naikin komen-komennya 160. Kakak ada yang mau 160? Kakakku ada yang mau 160 kakak? Naikin komen-komennya kakakku ya. Bang warnanya apa aja bang ya? Warnanya banyak kakakku ya. Boleh kakakku, boleh. Puma Speedcat boleh kakak ya. Boleh kakakku, portable ya. Puma Speedcat ini kakakku. Mau size berapa kakak ya? Puma Speedcat. Nih kakakku ya. Nih. Puma Speedcat harga 150 kakak ya. Udah sweat. Kakakku udah sweat ya. Udah sweat kakakku ya. Udahin bos Puma. Oke. Kakak mau yang mana? Mau kakakku? Size berapa kakak? Kakak bos tabel. Kakakku bos. Size berapa kakakku ya? Kita ada warna full black juga ada nih. Full black juga ada ya, full blacknya ya. Oke, full black juga ada kakakku. Mau kakakku ya, udah sirip dia ya, cakep ya. Kakakku mau ini 150 kakakku. 150 aja ambil ya, 150 mantap. Cakep nih. Warna full black, warna hitam putih, warna abu, warna ice blue ada ya. Hah, warna marun ya. Cuman itu aja kak. Ya, nggak ada kakakku. Kita nggak ada yang sport, nggak ada. Biasanya kita ada Puma Nitro. Puma Nitronya udah habis, nggak ada lagi kakak. Ya. Cakep ini kakakku ya. Mau ngambil ya. Kakakku mau ngambil. Gaskan ya. Mau gaskan kakakku ya. Oke kakakku 150 yang mau 1 Agapa 321 123 cekrek ya. Oke kakak, kalau nggak ada kita geser lagi ya.
Kalau nggak ada kita geser lagi. Ready size berapa bang? 36, 37, 38, 39, 40 ya. 41, 42, 43, 44. Oh kakak kalau pemesanan pakai nomor admin abangku. Abangku ya. Pakai admin ya. Pakai admin nanti barang kakak kita kirim ya. Barang kakak kita kirimkan. Oke. Kakakku barangnya kita kirimkan. Nomor admin ada tuh kak. Kakak langsung aja masuk ke admin. Nanti barangnya siap kita kirimkan. Oke kakakku. Kakak pakai size berapa. Nomor berapa. Nanti udah include sama box kok ya. Nanti sudah include sama box bawaannya. Kakak kita ada Adidas Samba nih ya. Adidas Samba kakak. Kakakku Adidas Samba. Ada yang mau kakakku Adidas Samba ya. Oh kita itu telepon li kakakku ya. COD kita hanya diongkir. Abangku bos portable ya. COD hanya diongkir, amanah kok ya, tenang aja. Amanah abangku ya. Nanti kakak save adminnya, nanti kita kirimkan foto-fotonya. Biar barang abang kita kirimkan mau kemana, mau ke luar daerah, ke luar negeri juga bisa ya. Kakakku keluar daerah, keluar negeri juga bisa. Kita ada Adidas Samba nih kak ya. Adidas Samba harganya berapa bang? 130 ya. 130 KTP-nya apa bangku? KTP-nya Vietnam. Ready size berapa bang? Ready size 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Udah strobel kah bang? Sudah ya. Sudah strobel dia. Kakakku sudah strobel. Bisa COD bos. Andra Effendi, kakakku Andra Effendi, kita nggak bisa COD ya bangku. Kita telepon li. Kakak TF bisa, barangnya kita kirim ya. Barangnya sesuai kok kak ya. Misal kakak minta ini, kita kirim ini ya. Nggak ada dusta di antara kita. Pokoknya amanah ya. Pokoknya amanah ya. Ada sepatu bola kak, kakak Atika fan. Sepatu bola kita nggak ada ya. Sepatu bola kita nggak ada. Kakakku nggak ada sepatu bola kakak ya. Sepatu bolanya nggak ada kakakku. Oke kak, aman kakakku ya. Ada yang mau kakakku ini? Kakakku ada yang mau? Kalau mau naikin komen-komenannya ya. Warnanya ada apa aja bang? Warnanya banyak kakak ya. Warnanya ada ya. Kakakku kita ada juga Adidas warna reggae ya. Size berapa bang? Ready. 36, 37, 38, 39, 40, 41 ya. Oke kakakku. Mau kakakku nih Adidas reggae. Cakep ya. Cakep ya bang. Barangnya siap kirim. Siap lah kak. Masa nggak disiapkan pengiriman? Kakak beli kita kirim nih ya. Kakak beli kita kirim. Harganya berapa bang? Harganya 130. Harganya 130 yang mau naikin komen-komenan 130 ya kak. Oh 130 yang mau 130 kakak naikin komen-komenannya ya. Oke aku 130 aja. Nih cakep ya. Udah sweat, udah kulit ya. Barangnya bagus ya kakakku ya.
Pokoknya cakep. Ya kakakku yang mau naikin komen-komenannya. Di sini. Kakakku kita ada Onit ya. Onit warna full black. Yang nanya-nanya warna full black nih. Kita ada Onit warna full black. Barang cakep. Ya. Kulit ya kakakku ya. Harga berapa bang? Harga 130 ya. 130. Ready size berapa bang? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Yang mau Onit full black, naikin komen-komenannya. Kita siapkan pengiriman buat kakak. KTP-nya apa bang? KTP-nya dia ini Jepang ya, Jepang. Nih cakep. Udah emboss Onit ya. Udah emboss Onit, lem-lemannya rapih ya. Lem-lemannya rapi ya kakakku. Oh depannya juga cakep, warna full black. Bisa buat apa aja bang? Bisa buat apa aja ini mah ya. Ini bisa buat apa aja. Kakakku ini bisa buat apa aja. Yang mau naikin komen-komenannya ya. 130. Kakak udah include sama box, udah ya. Udah include sama box bawaannya. Kakakku yang mau naikin komen-komenannya ya. Mau naikin komen-komenannya kakakku. Kakakku kita ada Onit lagi ya. Onit warnanya warna marun ya. Warnanya warna marun bergendi. Buat cewek ya kakakku ya. Ready size 36, 37, 38, 39, 40 ya. Kakakku mau ya. Mau kakakku. Ambillah ya kakakku ya. Harga berapa bang? Harga 130 ya. 130 Onit ya. Onit ya. Onit kakakku cakep ya. Onit. Yang mau naikin komen-komenannya. Kita siapkan pengirimannya kakakku. Oke kakakku yang mau naikin komen-komennya 130. Oke. Kakakku yang mau naikin aja kakakku ya. Kita ada Nike nih kak ya. Nike. Nike kakakku ya. Nike retro ya. Ya kakakku, salam balik kakakku dari Jakarta. Ready ya kakakku ya, ready size berapa bang? 36, 37, 38, 39, 40. Harga berapa bangku? Harganya 170 ya. Sepatu boots ada om. Sepatu boots apa ini kak ya? Sepatu boots kita nggak punya kakakku. Sepatu boots kita nggak punya kakak ya. Sepatu boots kita nggak punya kakakku. Kakakku ada yang mau 170? Kakakku ada yang mau 170 kakak? Ada yang mau naikin komen-komenannya ya? Kalau ada yang mau naikin komen-komennya ready 36, 37, 38, 39, 40 ya. 41.
Kita ada Ventela Republik kakak ya. Ventela Republik ya. Ready size berapa bang? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Harga berapa bangku? Harganya cuma 130 kakak ya. 130 udah dapat box bawaan ya. Sudah dapat box bawaan. Kakakku ada yang mau 130 ya. Kakakku ada yang mau 130? Yang mau naikin komen-komennya ya 130 Ventela Republik. Kakakku Ventela Republik cakep ya, mantep. Oke, yang mau gaskan ya 130. Ready size-nya kakakku ya, barang ready ya, barangnya ready. Naikin kak komen-komennya ya. Converse full hitam ya, Converse full hitam juga ada nih ya kakakku. Converse-nya full hitam ya, ada kakakku ya. Berapa bang? Murah kakakku ya, 120 ya, 120 Converse. Saliba tries to nod it back, it's never getting there. And he feels he's impeded by Gabriel. Let's have a little look at this. And the Arsenal defender is the wrong side. I'll tell you what, he has a little chip away at him. Does he make by the moment? There's a little connection there with his foot, and then again at the end, but the ball may have already gone away. It's kind of squirted away from Simeone. That one. It's been checked and clean, and comes a corner kick. Huge relief for Arsenal. It's high over the top of David Raya's crossbar. But that mistake could have been so costly. It certainly could. This is the goal we're seeing here. Really good hit from Leandro Trossard. Jan Oblak spills it. Bukayo Saka's alive and alert, and cue the wild celebrations around North London. But Atleti were very nearly back in it there. Very, very close to drawing themselves level. That's how quick the picture can change. Just one little clip ball down the middle, a lack of concentration from Saliba. You can see the goal very quickly in this competition at this level. Uncle Villas took that out of play for an Arsenal throw-in. Simeone appeared to be gesturing in the direction of some of his replacements. Kakakku yang mau 120 ya. Naikin komen-komennya kakakku. Adi Zero Evo ya kakakku ya, yang mau. Harganya berapa bang? 160 ya, 160 kakakku ya, Adi Zero Evo.
Skelly. Trossard for Calafiori. Well done. Nice feed from Trossard back into Calafiori. Fresh might have just gone too soon there, but see, play goes on. Calafiori. Challenge. Took it away from him. More space on the field now, isn't there? It's opening up, it's gradually starting to stretch this game. As a result and a consequence of Kakakku, yang mau komen-komen kakakku ya. the intent from Atleti is greater. It's got to be. Mantap. Reveal into Griezmann. Ryan with the save. Gabriel got involved. And there's a foul on Gabriel. David Raya with the save for Arsenal. You know, he's looking for a penalty, Griezmann, but it was the foul before it on Gabriel that got given. Yeah, there's the strike. They're both going for that. Gabriel just hits the floor. And there, Griezmann definitely gets called by Calafiori. Yeah. And the whistle had already gone for the foul on Gabriel, but that's what the referee had given. But there is a look at this from the VAR team. They've moved on from it, I think. Well, I tell you, he's in trouble here then, Calafiori, because Griezmann definitely gets caught on the foot. I thought Gabriel and Fuville were both going for a ball. They were both a bit high. Yeah. Is he going to have a look at this? He's talking to Antoine Griezmann and telling him his view of it. They've made a load of changes here. Simeone and Lenormand and Lookman have been replaced by Nahuel Molina and Sorloth Kakak Erlang. and Johnny Cardoso. Yakin kak komen-komenannya ya. Yeah, not surprised to see both white men RDC. in the field for Atleti. Yeah, certainly Alexander Sorloth, his height, his presence in both boxes now is going to be huge. Arsenal also making a change here. Calafiori, who made that lunging challenge a moment ago, is to be replaced by Piero Hincapié. And Noni Madueke is also going to be coming on. Kakakku dia mau ready size berapa bangku? Ready size 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ya. Eze makes way. Easy. Madueke comes on and Ødegaard, so it's going to be a triple change from both sides. Kakakku dia mau naikin komenannya ya. Udahin bos ya. Cakep ya kakakku, udah dapat box bawaannya. Udah dapat box bawaannya kakakku. Well, this is the only one that separates the two teams up to now on the night. A real clever snapshot from Trossard, and the go-to man, Bukayo Saka, alive and alert, gets a tap in. Huge goal, but that's him done for the night. And we're approaching the hour mark. All change, quite all change in terms of personnel, but a triple change each. After this lengthy pause, play is back underway. They have made alarm bells ring a couple of times in this second half, but Arsenal have Atleti, no question about that. Looks like Llorente has dropped in as a centre half now. The play, head down, hit it hard. Trying to sort of get that height up to the far corner. Just bent back a wee bit. Confirmation of those three Arsenal changes, hot on the back of three Atleti changes. Alexander Sorloth getting his first touch. Here's Ødegaard for Arsenal to Rice.
Kakak ada yang mau Adi Zero-nya ya, Adi Zero Evoicer ya. Ada yang mau naikin komen-komenannya ke aku? Curling run. Aggression claim by Jan Oblak. Gyökeres is sat out by foul, the goalkeeper there. He's battling away with the centre half, trying to just protect his space. He sees the goalkeeper coming. He did just nudge into him a little too much. Oblak's always getting that one. Yeah. He's certainly got a bit of a Gyökeres shoulder in the rib, Jan Oblak. Oh, nicely round the corner from Sorloth for Griezmann. Molina to his right-hand side. Griezmann goes on. Tried to sneak it back into Alexander Sorloth. Cleared away only as far as Sulit Llorente. tuh. Here's Molina. Koke. Nahuel Molina again. Campos sends it wide for Ruggieri. Johnny Cardoso. Kakakku. Yang mau TN nih kak ya, TN. Ada yang mau TN kakakku? With a header. It's going to be an Arsenal throw-in. He has had to battle away up there, Gyökeres. Kabir and Echo there. Two centre halves that want to get really tight and physical. He's never shied away from it. No, not at all. He's given as good as he's got. He's played very well, actually. Gyökeres has battled away really hard. Once important possession for his team. Arsenal thought that was going to be their throw-in. Jens Heidel, the referee's assistant on this near side, said not. Llorente takes it. Capier, that's from the straight. Alvarez sends it away toward Matteo Ruggieri. Johnny Cardoso into Ian Alvarez. Back into Cardoso, the substitute, to Marcos Llorente. Flick back into Llorente nicely. Good challenge by Rice. Llorente putting Trossard under pressure. Yeah, wisely getting rid there. Kakakku, ada yang mau nggak nih? TN nih. Yeah, there is 28 minutes to go, and Atletico going to bring Goblok on dulu. Alex Baena. Oh. Any of these sort of free kick situations now, this is where Sorloth adds a different dimension for Atleti, just as Alex Baena gets ready to come on. These deliveries now from Griezmann have got to be right on the money, in and around that penalty spot.